Myntri Rangbahduh keri Narendra Modi ne kesni ulabo ya umau nongrim jong tylli ki Hydro-Power Projek Chamba Himachal Pradesh. Kini projek kin penmi kumba arspa nyau million unit ka boarding man usnem bat lakmi lenti baka Himachal Pradesh kan yo ika khajna kumba shispa shipau klur tingka ka shisnem. Myntri Rangbahduh keri ulap lieru ya tylli ki projek pendroi hauna. Hakajuk kapor ula kawek lamai ka Vande Bharat Express na una New Delhi. Kani kadai ka rel Vande Bharat ke basau ke belawan ra hakari. Myntri Rangbahduh ula ong baka sorkar omtang baka pendep ki jengdon kam jeng ki patba handai kala sedang ru banterai syethem. Modi ula ong baka jeng penlet jengmut jong ka sorkar kalong ban kentiu ki lat penyeso hakathan bat ban pentikenai ka jengdon bat ka jeng pendon kam hok ya ki kor ka juk start meminta. से नई इमारतें हिमाचल में हम बना रहे हैं। आज यहां यूना में देश के दूसरे बल्क ड्रग पार्क पर काम शुरू हुआ है। इसलिए हिमाचल को IIT के लिए, IIIT के लिए, IIM के लिए, एम्स के लिए डबल इंजन की सरकार का इंतजार करना पड़ा।